Lokutawuhamba embili kulolu phiko labomake ku-ANC kuletha lubumbano kulenhlangano lebusako. Lolu phiko luthi lutawuvakashela mengameli waphambilini Jacob Zuma ekhaya lakhe eNkandla KwaZulu-Natal. The ANC Women's League NEC took a decision to visit the former president, President Zuma, on a date to be announced at his Nkandla homestead. Lolu phiko luvete ukuthi ludzaba lokubanjwa kwembuso ngabhongane nekungabi nemgogodla weligala letemthetho kuleli kucekela phansi lubumbano kulenhlangano. Ngemsombuluko lowengcile lo mengameli waphambilini uthite lamanye emajaji afumbathiswa ukuthi angakhiphi lemiqulo ye-CR17 leyamelene nekukhankasa kwamengameli Cyril Ramaphosa ngeminyaka wa 2017. Zuma bekasolwa yakhuluma ngelisekela lenhloko yemajaji Raymond Zondo ngekungafuni kuhoxa kule komishana kulaleleni bufakazi bakhe. Mengameli waleli cembu labomake ku-ANC Bathabile Dlamini uthi kugcewa kweligala letemthetho akusho kungahloniphi umthetho. We do not want to be seen as people that are mobilizing against the judiciary. Generally, the judiciary has to be supported because it is the last defense of human rights. Leli cembu labomake liphinze laphawula ngelilunga le-ANC ePhalamende leliphinze libe lilunga lesigungu lesisetulu Bongani Bhongo ngokutholakala amsulwa emacaleni enkhohlakalo. Bhongo usola ngokufumbathisa lona bekangumholi wabofakazi kulikhomishana lebeyiphenya ngoludzaba lwe-Eskom nga-2017. On the issue of Comrade Bhongo, we want to congratulate the court for playing its role and being above party political issues. Kusenjari ANC Women's League ithi tawumashela eluthuli kungasikudzala kude batame kubuyisa kuvana kulenhlangano ye-ANC njengobe bacela emalunga alenhlangano ukuthi abombane.